prvi video, neću puno pričati. I hvala Bogu na capture-u, koji je to sve capture-u. Dva, tri, četiri, pet. Greška. To je loop. Ćemo možda... svaki... humanize it i... neki dobio zvuk od Johnny. Thanks neki. Ne znam.
laps. To je neka tekstura. Malo je nekog reverba lutog. Klaviri, to ćemo nazvati klaviri, na klavire ćemo staviti my favorites, da malo spari. Traže da se... Ovdje će biti jedno. Ja ću okrenuti nešto gumljati u ovom trenutku i kik. Nešto taj. Lijevo, desno. To.
tako otprilike, to ćemo promijeniti. Kontakt, to ništa, tebe smanjit, ćemo... Smećeš. Šta je problem? Aha, to je problem. Kopiramo par puta. Onda, čekaj, sad dobro. Aha, ide to. Vezinski kreće s ovim. Ne. Kreće s tim outdoorem. S ovim teksturama, sigurno. Stani, mani, džogani, dobro, drums, samo wait, man. Trebam još neki hi-hat, Svirame zede.
C, D, F, može F. Može F, može F. Ne, what the fuck. Tako. Prije jedan. Ta. A, ti si mišak. To. Ja. La intro. Eto ga, to bi... Koliko je to bilo? 5 minuta? Manje, ne znam ja. Big thing, save it. YouTube.